دیمن گلی تراژدی تماشا بکنه جا عفرین چه بسرهات که هون دزانن هنهاجیک اوه ارتجه خرابتر بسری آنیه پیتری هشته کس مرن جانا خوش دزدانه بدهان کس دبن وان آباین هرفی دانه بتایبتی لجندریسه امکانیات جنین اف کس بین رزگار کردن شرط و مرجن روشا ساقایجی گلی که خرابن ایدی و ارتجه چل دفره کرگلو میوانه که میهجای برئیس دکتر ریبر تحسین ماموستای زانگه و پسپوره جیولوژی جنگه دكتور تو بخيراتي إدي أف ارتجا كل باكوري كردستاني تركيا حتى لباشوري كردستاني لسوريا رشافاجي رودايا ارتجا كناخجينا كواتا جاريه زانستي وقالوا تزاني جيك ارتج بلانا بينا يك حتى ده هي ام دكارين بيجين افا مترسي دارترين ارتجويه جالك ممنون بلا بيقومون ابش ايكش مترسي دانترين ارتجا چون درجه بلاوي 7.4 هاتیه تومار کردن. اف ارتجال نتیجه شکستنا روشالات شکستنا اناتولی روشالات کوب انگلیسی بیشتر اناتولیان فولد. اف اناتولیان فولد اف شکستنا که زور درجه کودشین بیشتر درجه‌ای بتونه 1500 کیلومتر. 1500 کیلومتر اف شکستنا عردی شوکه سیگوشه ورده گرید المنطقه کو ل بشك جداريان مري برز بيتا بحطات جتا باشور تركيا وبشك دي اللي باشور تركيا درجت بيتا بحطات جتا اسطنبول كود بيجني نورث اناتوليان فولد شكستنا باكوري اناتولي بل السبب الرئيسي ريدانا في ارتجي نتيجه است اناتوليان فولد بي انكو شكستنا اناتوليا بشي روشالاتي والمقاطعه غازي عن تاب سورسكل مصدرك الويربوا وير الريدايا و هرچی اف پلیتا خوی پلیتا که ناجیگیره بریج دا چند ارتج دی که ناوی پلیتا دا روی دانه نتیجه بر ایک هفتنا وان پلیتانا و چند شکستن دیکت بچی که تل دورو برد وی اناتولین شکستن کدبنه هوکارت رئیسیت روی دانه ارتجل و منطقه بله پیتر هفته ارتجه لاوکی جرودانه بله به ارتجه گلو تی پیش بینی کردن که ارتجه بردام بید اوا قرصترین پرسیاره که حتی وگاوه چه پسپورن بواره ارتجه نشانه جواب دانه بو و مزنترین مشکلیه که نشین و لحظه پیش نیاز بکن که ارتج تداری بدد حتی وگاوه پیش نیاز کردن ارتجا گلک از احمد بودن دکتر زور اصلا نگشته زانن کاپشتی 20 سال دی 100 سال دی کیش لحظه دا کیش ثانیه دا دروج غیرید کنگی دی باران هید باشه بو زانز نگشت که وی حد بزانی پیش بینی ارتجا جب کرد بگمان زور نوانت اکادمی و زور زانکو سروی بواره شول بکن کو جهاز زورت متطور چه بکن بشین او لحظه کو زلزال آنکو ارتج تتا ریدان پیش بینی بکن بله بداخل حتی وگاوه هیچ تشتیبات و نهاتی آماده بکنن که بشین ارتجه بیت پیش بینی کردن و بزنن و داغو بشین یعنی حاول هنه بس نگشتن انجامی حتی وگاوه انجام نینا كواتا هي ترى بحقيقته كما دام مصابيت ارتش دجمنه كبشارتي هم تديت هجيو روشولاتها كواتا اگر ام بين باوكيدي بحث كاين تزاني جيك يعني امجد كيفني سيرفي هي حتى برا بتري قرباني هولاتين كردبونه كواتا شي بهتا كرين قالوا هر ما دام تنظاني كان جيديرو ده تاريخ نبي كيمترين زرار لدر كبي ام وكي كردستان ودشين بيجني بتري بهرا بتري برشار دوكي كيف والهبلي ريش بيتشيك يعني هجيا بله اول او خطا او هيلاكو شكستكت كفيت سر دائما ارتش 250 كيلومتر بو 300 كيلومتر دور بري خود لرزينيت كواتا اف شابولت بمهاتي اف شابولت لاوكينا يعني دشين بيجني اف شابولت اخيرنا كوتا شابولن چون ايام هيت كاينه سرچاوي 7.4 بويا 7.4 گلكه بشتي انجي برابر دكيم كات برف اف منطقه دي حتى گشتا دوكو هبلير دشين بيجني ابانا نزيكي 4 و 3 هست بيوت كرن وهروها اف ارتجابوية سبب هجاندنا نكتنه تركيا بلكو يونان هجاندي قبرص هجاندي لبنان حتى اماراتي هست بيكري عراقي مصري اسرائيلي بله ومديت فيغوفي عفرين وكردستان سوريا وزعوني باجبو بله دكتور البته نافندا بيفالرزين امريكي دبيجا غورافي بيفالرزي 7.8 بو تو زاني 6
هنكو حفت حتى ده جلك متر سيداره ده باباجارا بارافينا وكوب سرينا لسوريا دبيجا 7.5 بو كواتا ام جلك بونو من دوي كي جلك ديار بكر ديرنينا يعني متر سنين جارا كدن راج مترسیه که دمین توا سر دمک و ارتهجه ریدد خوشبختی و زوربه اف ارتهجه ریدن ثانیه بچرکایه یعنی دمک زور نبورنید و خوشحالی و ام وکو بیجین هفلیر و افجاه مثلا سلیمانی متأثر بپلیت عربی برخیدی و پلیت عربی فارسی و دوی برخی ترکیه و بس هفلیر یا دوره جوانه یا شکستنا دوره بس بگو من اگه شکسته که دمک ماستر بکشید ده کارگری که پتر بید تظني لتركيا جرك ارتاج بنا ارتجا صال 1990 هيك و17000 كسبنا قرباني 2011 وانيك بصدان كسبنا قرباني دكتور جغرافيا في ارتجا جلك برفره بويا شبلي باكوري كردستان روشاوايا تركيا جيفا جرتيا بو هندا برفره بويا الباكي ما بحث كري اف شكستنا كو جلك مازنا دشين بيجن همي تركيا داگیر كري چون شبكه سيگوشيه هي شبكه سيگوشيه هي اسطنبول دريج بيت 1500 كيلومتر حتى كردستان تركيا والكردستان تركيا جاري كود تشتاف خار حتى جت دريا امري الاردن وجاري كود الويرا برخي قبرص سرت كبيتها كواتا منطقه كخرابه جرتي حتى سوريا ويران بو بله بيغمان اف ارتجا وناخ الزاويه بروزاد بيت چند فتره که مثلا 5 ساله که 7 ساله که 9 ساله که ویت اف هیزو گرمیه بیت داره وجا بريكو ارتجا تيد داري وام بريكو بركانو تيد داري هي تقد هرم كردستان افرتج تيد داري اخك كبردام يا بريشان او يجي بريشان تلك نكا ام بحثي هندب كاين دكتور طبعا تظني ابجه ارتش اللي تشافي اللي روداي بندافنا بندان استراتيجي كان برو افن قالوا ما ترسي سرفان بندافا باقينوان سياركو جالك جانا چون هر بندافك بيتا تشيكرن دبيت ايكم جار دو داتايت بومالرزي او يتويجي هميا كومكي دول سر داتايت بومالرزي برياري بدي چون اگر خودي نكت بومالرزيك الوجه روي بدت كو بنداوا كمازن لبيت يدي بومالرزي بخو كارساتا جار كادي اف اوبش باقيتو بيتا نافشاري وبيت بو خلقي دي كارساتا كادي لچي بيت برهنده دروس كرنا بروجيت استراتيجي ويت افهم فاكتور برچاو بين ورگرتن ايكيشون ارتجا بلا بيگومان اگر ونمنا بندابا اتاتورك اليساوا تركيا هي او قالك زبلاحات كشكرن يعني باندوريا في ارتجا كل سربي به چه بقى مگر اكيد خوي تركيا ولاتك زور زوري پیش کفتیه اون بابتان خراب ریکا مانگا دست کرد خراب دراست کرد و کاریگریت و ارتجا نوکش هاتی رویدان حتی ام وینه مانگا دستور نگیریم چون دی پشتی 4-5 روز دیگه دی هابیت الانترنت دشین زانیم که آیا حرکه که چند بویا و چند مثلا وان اف ارتجا چند وان بندوایان نزدیکه آن چند مشاريع استراتيجيه نزدیکه وید کو دولت دیگه بچید کن وید گلک هند بیت وگن بس دبی ام چواره بکن وان دو سر روز ده تا وینید آسمانی تنه بردست و دراسه که باش بکن و بزانین تأثیره و چند هات. ولی دکتور امی پیتر نقاش وی بابت بکن امی چین برخ بکن کاروشای روشا میدانی